Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee desko to kwalite de mai paku anere. En morgen gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, aan door voor de keer. Je moet ook zo voor mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, Sameshi Jaina Kondre. Na zo kerkie man. Luko kulturu TV traga. Milobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bun traga omdat me si sa. Maar me demante ko een voorbeeld na uno mote uno na man panel jaar. Kulturu TV. Kulturu TV Alston Sanayong op locatie en het draait allemaal omtrent de afgelopen vrijdag de protestactie 17 februari. U hebt het gezien, u hebt het gehoord, u hebt de beelden gezien, ook al waar u was, dat er plunderingen hebben plaatsgevonden hier in Suriname. De Nationale Assemblée is bekogeld, mensen zijn beroofd en nog heel wat andere zaken. De mensen die belast waren met de protestactie, met name de heer Pakito, de heer Abdul Rahman en nog enkele andere mensen zijn allemaal opgepakt en voor verhoor. Dus laten we even in gesprek gaan met de heer Pansa om te weten hoe hij dit allemaal heeft meegemaakt. De heer Pansa, welkom in onze aflevering. Kunnen we zeggen een donkere dag in februari. Oh, mi lobby brada. Mi lobby sa. I talk. Fos me wan begin nga unu talk. Fusap sa insranan talk. San sa mi mak mi sa mi ai. Shi sa woro onyan tamara. Ano be bun fushi. Ano be bun fushi brada nga sa. Mami le ko am chinfa oso. Dan be wan aksunu. Anga ala lespeki nga alaf sakafasi. Fusap sa insranang. Me kuhor wang imanu stilte di akondre fu unu sa lobby sa ushi taki sanip sa inakondre sa uno bewan mekip sa dame aksunu fu ka horu even wa manu stilte even no mo gimi lek aboy amaner fa a oso. Oké, we hebben sowieso respect daarvoor. We gaan 1 minuut stilte inlassen. Dank u wel. Zo, de heer Pansa, 1 minuut stilte. Jotik mas do even ja zo. Oké. Yes, meneer Pansa, 1 minuut stilte hebben we gehad. Hoe hebt u dat ervaren? Was u in de stad? Boy, mi brada, samshi, ay boy, asari fushi. Tak so ansani musa in mi kondre mi ate brudu me krei sami mag mi samsa afgelopen vrijdag samsa anobe mooi fushi ome so sani kom sa tak of a Facebook no be kon slow da ade futide da sameshi a Facebook bo boss you sa no be de dape no shi next. Maar hoe de wan sabe de dape da ushi samsa
ano be mooi fushi en anom gebeur moro. Dus moest dat eerste na laatste wang sang so sani kopsa in so sweet kondre funu in sranang luku brada mi bar amnesty brada say they make me bara amnesty omdat samishi no boom en sami schrift maakt me no boom da heersranang me bar amnesty mi le kwam chinfa oso mi le kwam chinsa e firju unu ook toe wan fami e de tapa media mine suku gudu de man have give me next maar me luku fami mi be geniet in mi jong ting dan nou de bakap chisa ko no no geniet lek fami geniet da asan e de wan soort pendim na in mi libi daarom meki mine fet die NPS me fet ja volk mami de in NPS mami e fet ja volk want alles maar ik kies voor een partij mi schrijf naar libisma toe en mi kies voor NPS ma brada na ngasa me begunu ko horu srefi ko horu usrefi de DDC mek ala sansa de in a rus mi no mi konta face media dam konda me taigunu taki wogo baka of wogo broko anga de sandati mi no man de instanga unu nanga sandati want wo broken tide tamara na de weri lanti potisma lanti monisa euroko na de mandat belaste omekasani yusane euroko ne spang want you ne pay belasting maar desma sa euroko na desma dat belaste op pay fu ala de schade fu stranang sa meki ina de fu tide dan me bar amnesty u arkimitu mino wantaki aferhit mus de un usking sa udu jagba asari so do ano chisan udu in doro si kondre no shen bung tak doro si kondre se fuan ko bumui in sang de man shi sapsa in sranang da me bar amnesty want ano chimbo sanipsa traman kong no kong fu a aksi yap traman kong nanga hetra so denki luku tok me bar amnesty pemide e camera nanga mi telefoon na dape ete waman ko grab mi telefoon pour na mi anu mi telefoon denama anu dus of mi bede wan mansa swaki wan mansa no bede tapa strati dan belas mi telefoon ma dina ude ina system gado sref sitaki no amanom gwenanga ma telefoon mi kofen mi telefoon baka da ye sitaki anonanga gemakkelijk soort libisma bij de ina protesta ugo protestja. Want tibe lukumang eko hiri konsomang da geslek ibe sha demon in amang. Je se apis moment dat die asansa de in amang tak ano amang e wakada pemoro. Amang de estat fu du ome sot sani. Ma ete anom gebeur moro brada. Luku de potisma wins fa no fa na libisma. Uno sap fadesma kontap de debrede fugo in de business setwa san kong fu de kanyang fu de kan ab de egilibi maar no desma se desani da we mo poda we go vernitak desma mino man de eens nga unoan misitak ano nga gemakkelijk ma ube abe to doen di si misrefi de ma roof wana roof dape da so de mai de dekba fa you fen your telefoon baka mi ora mane anutak de man be de bezig fugo jon pos de no wagi wan pete manga ma struggle mo po misitag mo la sa terma mitak tu sande mo sutamang no so amo gwanga telephone mami e sitaki wan sanetak sutamang wan sanetak no sutamang wan sanetak sutamang wan sanetak no sutamang isabito en mi control misranang mi deng misrana people mi deng mi brada mi deng mi sa taki no doing struggle lang ama mi struggle mi kofen mi telephone na me shitaki ano nga
gemakkelijk sma ubede in a protest disi. Ja masak mopo special na oso nanga aboduduling fu broko wenkri. Ja tramang sano sribi sabe de herneti nanga ai fu presibe kan kring fu aman kondu en uroko sa ama potne edef kondu. Ma in awan disi brada mino blame unu na unu denki. Mine fire unu op fight unu mana unu denki. Talk na you denki mino man pot denki alas ma abe egi denki. You fear that you want doing you ma anom kober moro amnesty. Kuchar akondre ko in rus. Mek u sukuf ka apwan bung seranang. As akondre lukufa bakan na moy abakan na fres. Lukufa kondre de so moy blow wet so. Akondre moy ma ulibis ma sa de ina kondre tok na we por seranang. Ma seranang de herbung adoti fu de herbung. Mana unulibisma sa etira kondre u de wan se chara kondre na une pork seranang. Dan hoe ka de leiders. President. Vice-president. Ai boy. Ala desan disi samsa na unu suking. Alas to dropu sabe de na kramofo alas to dropu sabe mfado koi na emmer. Alas to dropu sabe hanga na akramofo fube fado koi na emmer. A dropu dat fado koi ina emmer. Na datip sana nga unu. Omoro desma bem tak na nga unu. Hedis ma de tap media. Hedis ma de tap Facebook. De lobby brada de lobby safwa Holland. Hey boy, Eva remeko, Eva. Ma ala fasi tok. Tok mo stop asanif mi. Eva fugodoro dus da mo baru no. U de Hollander dape. Ofanga unu brada usa dape. Ai tok. We si say na kondre. Ma uno naku ede alasane ko ina rus baka. Weet je, alasan ko in rust. Akondre be fout dat werkelijk. Me ook touché me power hoe dat pe ook toe. Tak uno spang. Alasan no go boom. As we het kondre fu no fuck up. I talk. Ma bless si dat sier man. Ano forget to baru no mana. As pane a drukke fa kondre mek a isu uno baru no. Uno bar desma. De wan shoot odi. Balona passi. We bar alas ma wan shoot odi etere. Want we fan of a respect mus de da me baru ete. Ushitak mi liba hier interview of me. Kontap ko baru no. I talk. Pembe de bak. Hey, Stefan Pansa, you denk dat Trans-Ushi in een protestactie tak na so jongeren, na de man dat beplunder het mee, sushi de beelden, etc. You vindt dat regering pak asan dis boom aan, isabi toch, voor pot school toe in een foto, tak protestacties no de, want de jongeren kan select no de tak, hey, zolang een protestactie kari, wogo teksani. Isabi, you vindt dat de man pak een boe aan, a corrupt? Hoe tak de man dat schreef geen blunderen, man. De man pakken, maar de man no pakken boe aan man. Want, mi vind taki, des ma verhit ba. Maar wins you shit taki, des ma enak assembly ko bo broko. No, na pe asan lupa af na pe de man biget suta atrankas. Maar dat is maar biget qua foto. Dan hoe dat is ma broko ka foto. Des ma biget panya, want des ma no man tekasani. Isabi? En de jongeren schreef angre keer de man kan de fosse in a ten voetbalta kan de amambe mo pastrati kota amambe doro oso amambe feno apreti nyang manu kan de tama doro oso next amano man feni isabo men o men man bede ina sani sano nyang sa herdi no nyang ano tak dat amano nyang amana san funya oso na angri bere aman konda pe yusref saptak te de saptak de desnos ala sampori Ja, plus je wraak. plus je wrak
De angre kiri sa ipsa na ngayon. No mate angre kiri no as mano matakangay. Ay tok ti si ilafu igi was pantori de sap tak ay iberes pade da ala so tori kanji. Masam sa angre kiri de yuk. De mano manko de mano ma fensa de man be afanu du moro. Kande pe mama be bay wan bruku jamang isabi amabe fenwa wan troi isabi kande isabi amabe gastrati mambe luka mambe fenwa wan timoni imbari kantak ala de krandat kontab gidemang en asanda te had de boy ede isabi dus ala so system dus kutaki a middle class talk nanga depo yap middle class nanga u depo ti wan strefi talk nudo de inastrana na de middle class nanga depo ti wan na ufiring de man sa de aan de top de man dat no firing ano de jeugd kan jepi maar na drukken sa de man die si mek gotap de jeugd mek isitak de jeugd urokoso nanga urokoso tak luko olanga mino bay wan trui olanga mino bay wan bruku dat zij denk heb sa kugo sukusani feriere sabi amana moni ama bige denk tak zij denk sa of mi plunder una gabruko yongo mi ka fenwa moni bay wan moy sana of sabi mi kan ja vrienden spe wan moni dus ala de sandis na de man kweki de sandis komit denk mek ayu kurokoso nanga de man. Maar vind je het goed dat de man gonak? Want we vraag sa ide in a samenleving na sa ide de man gonak pata de soort sandati isabi tek brom isabi kijk sowieso we spreken het niet goed isabi wat er is gebeurd maar vele mensen zeggen if de man begotek nya sani ete da bekambung dus fayeshi apistori dati. Mama na true lek fay tak aksimi dape of de man begotek nya sanete mino tak am de so mine sen de mango maar of de man be bro marek dat tok ete mino bespang want o mesanif ko uyere frana moni of de man be bro ko bospang omdat o mesan fu uyere fu frana moni you sa moksi in frana moni sani de boy be kanya you wanda you sap wan san fu you ne no kar sumar tak in wan sani tak ai you sap san fu frana moni of isabi dus da mi fen taki de boy no roko bon de chino duen bon de no bem go nak de wenkri broko de no no bem go in the shop go wear this mask wanda no go luku pede manak broko dape in one neti des nesi stoma hier presi En zo net mi psadrape ook toe bijna de mij laisa ni potik bouwen de maar ready baka. Zie? Ja, toch de man verzekerd, want hoeft de man verzekerd. Toch dus a verzekerd, sta de man verzekerd. Isabi toch asanda tot jou aan je pigi de man kade de man of in alla de money maar ja, wama verlichte odeni. Dus daar alla de sandi share dus na de man creëren systeem dus mek ayu kurokoso nanga ding. Juist. Jere nou de man tek pakito isabi en de man stella man verantwoordelijk voor alla de sandi si sana you meaning ta papi story dati. Hey, commandant, hey, even, inspect, van de kara, minister, amoksi meneer minister, ofa, mika tak sangay so tutok, tak ofa, samsa, tegi opdracht tok, mek uluku, pe a veroorzaker pas aan begin na pakitiko bigasani na ena erto wansa go in so actie in sranang na en kis de ma anu na de futu fugo boss de wenkri o den bon sa we do man amanok mo pone oso na bodulen taki me konfu de man naksam broko na de man firi na de man denki de man me sko broek fa a gelegenheid sa de man fini amnesty ere man press amoksi bronsi umroko tapatori disi umlus de man de man ap chifa kondre sei de me kumor de man ano de man ordes ma anu de man no go fa bodulen dat titaki ai de man kan bodulen tak ai wo kwanga tapu strati wan de man srefe bar amnesty ook tina presi tak uno bonk moro u de ina reus afa man be bar na mai tak u bonk de so sandati dus da bebe shima no man ulus de boy
De boys er van drukken naar den tapu. De man op chifa kondre ghetto. En wan ghetto zijn veel kondre. Amana lek van met taki positie ook to amo taki. Omdat ama viri ge kondre. Amnesty brada inspect. Amoxie. Brunsi. Vice-president. Tok. Amnesty. Ulus de man alstublieft. Mek de man go see de ching. No de. Samsa. Mek u de inwa rust even. De man heeft gide man voorkenning want today. Maar de man no man stoppen ook to tak de no gide man voorkenning. You know man stop de man taki wan actie ode dat you know man gide man voorkenning. You moest of gide de man de voorkenning. De man ko actie you moest maar voorlopig dat zijn niet komt sa a jugu dat ho mek de uho aan even. Maar amnesty. Ulus de man. Uno mek tranga yesi. Na tranga yesi, sa utranga yesi, mek adi futide, so an san kop sa wan disma etego ala fasi media. Na hedisma da media, na hedisma ikosi, na hedisma rigeri, sma etego no so, o me so sani, nooit uro kotap de tori, di sino san nyawe bari, uan kismo wan gosroto. No, na ufane ude, sa kriye na datyo feni, ipran okro na okro yo puru. Ipra bulashi na bulashi yo puru. Dus alla facière amnesty. Gide boys. Ulus de man. Alsjeblieft ba. Ja man. En tot slot Pansa. Zot bosko po bij de regering. Want tenminste was je tevreden met de statement van de regering. Je vindt dat de man voldoende antwoord op agin zijn gebeurd. Dus een protestactie. Want volgens mij dat de man gimoro voor antwoord op een negatief standaard naar de plunderingen man. De man ook antwoord om zit op fusa de man go na strati ta kasanego ina kondre. Sana you meaning tap dat hij dan nanga dat was roting. Ai tok dus. Tok ete mino vind de man takanga afolok ete. You know tak nanga folok taki eenmaal asam saso wo pakke sono aan. We begin zo of zij denken sa, we begin bij zo aardappelkong, we begin bij ayukong, zij denken sa uhouden aan even kismoni, maar door a jugu mek amoni no voor werk ete. Dus dan toch mi vind taki de man uroko tapa negatief san sapsa insranang. De man no go ete fu tek aktak echt bunanga afolok fa folok tanga no afolok no sa dem do. Afolok no voorstaan next president na vice-president kontaki. No, een maatregel op een budget, je bedoelt dat via saka of telesuur saka. Sabito, maar no am desan dat die amano kontaki de konomo taki do tekman sa broko na de so sandati ano desan dat uayere alibe goite desan dat tip sakba. No na herstel kono taki fa duno fa char akondre kwa fesi. Fa duno fa saka adala. Fa duno fa centrale bank o duno tak centrale bank ap konuk moni inebere. De zijn dat de mam collega uit no de kotak bunanga volk. Maar zodra je no kotak bunanga volk yo kies de sandisi. Anok baite kon leg desma roko tap sa desma e aksunu. Na desma potu dape uno du egiwani. Na egiwani luku ade futide sakopsa. En mensen, de brada de sa, amnesty baya, code in a rust even, u apleti, want alasto dropu fadong, en alasto dropu sa fadong, afadong feri, en misi sacha, en anobe gemakkelijk fushi, mino wane tu lesi moro in stranang, of ampsa eto an lesi, dat de ofadono, want a este lesi disi, na di gado de nanga unu, mek ishi de no fadong. Maar anom gebeurt moro. Het is ook toe de NPS'er, ushi P no, ushi sang de leiders no, doe mek akondre konso. Dus de NPS, sa trekken terug. Gefeliciteerd. Misef nanga unomiti, maar migiwa power taki ushi, taki te ubetang doro. Da unembo tang i ook toebij taki udrimang de ma bombarderen no. Maar gado safa auroko utreko terug. Dus mensen, uno vergeet NPS.
kopo distingi NPS. NPS no beloven no tak Osaka koers. NPS no ko beloven tak wo do dati, maar NPS kan mek moeite nak asorgu taki akondre kan ko bon. Kogi NPS a anu. Ugi NPS ing, da wo shitaki de ma o mek moeite futira kondre wan retifasi. En me big up ala de brada de sa, winspeto de tak de Hollanders taki uno naku ede tak alasane kombaka normal. Isabi u brada nanga usagyan sranang me begunu mensen kohoru ede. Here, oru ede, amnesty here, abung, ciao. 100%. En zo hebt u het gehoord van de heer Pansa. Hij gaf zijn statement hier zo. Omtrent het gebeuren in Suriname. En u ziet het al, we zijn hier zo bij het pompgemaal van de centrale markt. En Lekfa Asan Egoso Shwiti Drape Tapaliba. Zoals u ziet, na Asrana Liba, precies zo Alasan moest go Shwiti. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look up je nieuws. Culturo Nyusu. Paste va stratis respuntu. Unde baniu. Sadef arkina nieuw. Culturo Nyusu. Paste va stratis respuntu. Suriname zo'n hele klan. Maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies, dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo be grow, be we la fu anta gesta.